Normal Kenyam ka nas diala kontin barwani lingwaseme biya kamal ka no online TV channel an wala shanka jandang ridikel ka paingwan run tina dangro wir jandang rid bakal ban rwan titi ban ka lat ki be kon keling ka jari pode me bateri be kon keling gwan mi chala ren wone ne gorge jeno de te konde share ala ka shit kamal te cha ta in ka run kin dang rid wal badak kir mi yadi gorge jeno dere ka ger ban nyok murai kon ka gwad dan en sha pot kang cha je chekka ka kwi loge dan e sha luk re wiki juba gwad luk doctor ma chatin ka jawon jak ban right no ke warning mi chatop ke decision kon lat ke kuma kirma yadit biakamal gwasme anda manduni sham kon nyamle non roi sneaker no online TV channel mi jira mi jidit gwasme ka YouTube da kan no online TV channel gori jeno jin der channel der je support der subscribe ku de notification bell je twany ko mi chatte mi ci break gwasme da chwa mala chbikeji anyok mi bidi je ka Facebook kan no online TV page ka Facebook gori jeno jin der channel der je support deri follow kadiri nyawak bakani ko ken ko mate galer mi shibare gwas mi da chwa mala chibakaji kajin ba mi jira mi mo kan subscribe ka YouTube da ka Nuer 9 TV channel go re support dun ko de yen wetin de yen subscribe ko mate kidi chala rich repone ki lare de kan chwa mala chibkaya ba repone te ban ka link ka lodien katin ban right tin ci kon ka link ba ku tong na man yam John Yambana writing Guasme, Balado Badana Chalat Kaji, a Kumakirma Yadit, the report nyam. Kuma Kirma Yadit, a can take what to be Kenkager, Kajan peace agreement done Chata in 2018. So, on that peace agreement, a Kir Bukenager. She Kuma Manchalke reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission, which shall care RJ Mac. Chikala de Wonena, Dobadan and the peace agreement, they what could they go Garakaja. Take a one Michel K. George Awino, Aramkel Kakan Kaka M. Bonamo, Bonachal K. Constituted Joint Monitoring and Evaluation Commission, KRJ Mark. Again, Jeram Dana La Right. Again, Charai Guasme, Chalado Nene, Walung Micha Luke, Rewich Kajuba, National Parliament, Rewiki Juba. A Jenin and a Jenny Gear not come what Tinchala, the Kumikir Yadi didn't know they gear, a Genesis simple. A Genesis Metiak easy. And ode kon na chuger kan ngote kon de cha ya pinke 2018 ajene beje long ajene impossible ajene it is not that simple so ka jom chalat gwasme bialing agwan wone ne te ka ngote la gorke mi gorge jeno ba peace agreement mo baje dak ko na me e dang jen gorke mi adi goro daga peace agreement dan ko jele la wona shedar te tot dere ka wutin a chuda me che kula do wone ne Ramadan and La Quirky official, Kajan constituted Joint Monitoring and Evaluation Commission, near the Tiganate content la Malilaka monitoring. Kig getting con lat corodian. Chalat Kenyam known and no bang what back again. A Jenny Kenyam, a Jenny Baja con proposed. Here Baja con Munnial, a quartan continental. Quartannial Michika right, a chicken agree, Balaru kill. Munyono kan quartannial Guasme ka jodan chalat keje. Charai ke qui president Salva Kiir Yadi den Ramkel kan what kan it to. Charai karam rode. A jene first by president Dr. Riek Machar. A jene jaram rode. Chanyo right boke kan vice president ko ken. Eno nediti miteleka chang what chaga de menger. Bekan warga bekan kon gor laken bika kon agree gwa mi chigu Newton and then ba peace agreement. Baku bango de baku le ger mite mi de gertan chelaro nene at least 2/3 of the council of minister they can agree ala ala minister richard can call it ka parliament anyo chelaro nene can it let kar j mark 2/3 of our j mark alo 2 out of 3 a chang teram kel mi teram kel wa ka can agree de no mo de je la let che kan nyo la de nene ko jenar j mark allow the constituted Joint Monitoring and Evaluation Commission mittenero tin achang taram kel awade agreement mo de jeri alaka aken chenyo la do nene a jeni kemen job de warga cha tanya ken bondi ti de kula nyo nang de kula nga parliament de ji parliament de kan kula approve de kan kula onno de kan warga de kan kula tanya no angot aka kwager munyo no di miken
ne te ga parliament meken kan warga kon jeng ni altong mi cha parliament ke ji parliament ka chicken mo chicken ga dem nger ajene nana no single group can change the agreement karwade jeri cha dem tuo na me emritin so ko mi charat gwaseme what consent growing consent mi je charnan yal ano te ke decision ke motlat kelet akuma ke mi yadit te kan na kan ka agree ke shaka lalet katele tana tele ke nolitin ajene nena ajene mlat ke je tele ko noli ke tele kwara ko kien tele ketin ajene men invalid ajene chelet ko peace agreement gore kene diala kono chana kwen mitele ke tel mi chalo de peace agreement en ode je yar ajene mo kan ngot kan ko kon gor kan ngode ti ajene peace agreement ne dan be jek bala damage ke bala mi ci jek so be peace agreement be chuted jek jarwa jadana chala de nono chel kwen no ne eno wino ajene kan kwarde ke di let kel dagma char kene kir bi di let kel anyok binad bi di rach wi kwa makelam en raj mu lat ke je bane di al baga di include tele de ba banjor to ge keno kene tele kalot yentel ramkel mu de decision de je lat karwada ke de lar ro ne me baje la ne ne ke power yen tele je yen me ajen dan la mal la je ka ke je ajen mi ci kwar mi ci kan mit kakel kejen gwazmen tama ajen bi South Sudan ba ñoxolu ka civil war ba ñoxolu kor mi ci nga kore daani ci toke 2013 mu ñoo nodi mi kir mi adit we ngodati we ka ger kan man chalat kan jela let wa bi chuina na lung rewi ka South Sudan toj bare mi rode ka bilit bi kare mi rodien ca biya don Nuer ba yara ca biya don jan ba yara ca biya don Equatoria ba yara kan wi dial kontre wi ka South Sudan bi je kono ka bi jen peace agreement da ne cha tanya kan kwar bi chu je kan gwadum a jen te chut gwasme ano GSPLIO de ko korpal GSSPDF de ko korpal chola ken go chwaru duna attack bund kundial ko name a jen ba mal be je yar juga both side SPLIO kan SPDF no ganganetin konti la civilian alo de civilian de ga gang ka jana jogo no ne kwa humanitarian access kwa jelep ke jaga ji humanitarian ko bugo log bukene to kane de konti la vulnerable ne kono chuch so ne many report michalat no gwada dan right now tin ko chegu jeno which South Sudan woni jen re ko kalat ke je kum kir mi yadi den wode kan mote ko ne chata de kan ga nyoko mi ger kan ka so ne me ajene she tok she magwa gor ne dial no de ka let kel dino mete ram gije no beladum be jilat karwade a che padum rodien che jamatin ajene mani risk woni na are rika ko be South Sudan be nyoglo re kor mi cha bulon ka maka ko jichon ajene cha gor bana nyoko minanga na runte ko ken ko hay kon ko me tok tem la lerode la na we karunte ko ken be peace agreement be jiakir mi yarga jenta me kin yadi ajen ko wonen ko leto ba eno amala cha yer cho ateke mi biya wo kejin peace agreement da ne cha ta nge 2018 chana jian gwasa me wana kadung kur nasredan teka luk mi cha luk no ray wich ka juba la luk mo luk da ka ma char kan je kwara no gwasa me cha na cha ka gwan cha pot kang cha jagwan ke je report me report ana ci bere wi ki juba ka jen kui court case mo ka kui kore dana ci to ka Nasser Ramadan la ran South Africa la digital forensic expert te ga jom ci lat ka court ci serious claim ci lat ka court on gwatam aluga mo look Dr. Machar kana ji kwara cha pot kang chul cha je mention ka je luga joga me kene ne ko kien duno pot kang long cha la do again ano beje la dia ka do dan cho la je gwasme ran forensic expert ma cha right court ke ki gwa luga no ne pot kang
nga jete diale kone lat corodian ajana take access ke real time intelligence ajani ati put kang take tit taye dane jende ni kaje kana taye dane ba kama kaje ajante communication eke Nuer wai army akene chupot kang chala Ramadan en telecommunication ka juga na dano wene kile ala neme ngai kon kum kirmiya dit gore jelong no te diale yuri lat de la du podcast do not run forensic expert me charwach agente ga men sinte jek mobile kama sinte talk de jek ka jen WhatsApp group na chala do te dum alat karodian agene che device ni che gatul kan device to che te kwakre camera radian ke roi chalat ke je chen me ngai kona che roje me che jelat che te ke message mi che jek e communication ano ka jen pyro dan ronkin dan rojen dan ro de me che kor me che to re week nasir communication mo ajene leader ore ki roje ke ku situation ka me le rode ajene te ke chalat there were discussion about military movement ete ke rane alat ke ku den content way ajene ba te ke messenger jik tilado e kwa ka day ere togan di albe ka nga be ka pot kang ka jodan chalat wuda mo chale Calvin la de jeno pot kang hijaram kel mendan ente ka communication kane tilan Nuer wayam gwate dana ci korche tokten ajana ngai pot kang je te ko ne lat corodian ci pot kang che tidial ci ka plan eno ka cha awareness ci jitu ka kuikur no ci jaram dana chal ke Calvin ajen ci roi gwasame ran South Africa expert me ci roi take other information to share bon gwasmo ajen take a message jik boni ka kui helicopter ka information about helicopter e cha ga share anyok cha share no take ren yalmu we ba yen bo chwa ro ke telephone to dong de ka ku yika ke chwa telephone chwa ro ke e chi pot kang e che to kan yali che galat che na jugo no de nya we ni ka nyok yen chwa ro ke telephone te ba yi ke je ke ba ka record e cha jugo no use a different mobile phone eko telephone la ka truck ke la gut ke la ka ngai ke so mi chit kana me mi chodala ngai kon te kon lat krodin nugudan lokan dar ma charno jene te ke dur eko chin wer wai ami chike nyin ke de ni SSP diam jen la kon ala de wodi nere ti la kana go longo no de kaneten kontin la ji SP la yo de kan kal chenga jek chire mana ngai kona kala kana go de no de kan chenga jek ko enemi chala cha duire nuore ba jala tuiri ek ma char kana je kwara so adwo mi mo gor kana jeno bigina ba kana control ke so na me man le rode en ko de dana chito ko na sar china ro jeno de ni job ko ku dangro jen dang di chike liu de ni ku dangro je di baro cha kana re ko re dan awe ne ka Ramadan la kwerin generalin so cha jo me cha jala de ken anyok lat ken no te ka me tungwan eno tichiri har ti dong kwa ke million of US dollar ka jo me chikan lat gwasme so ne me again report and yen link kamandan ele rode chana we kamandan gwasme warning adana cha tu no ka kwi kuma ke action kon let kenga gwasme warning me kule we ka kuma kin yadit ka taran kalat ke jen wona ne they can ka ger and in chan rage kwi den gwadan baname a warning me cha tu kam ga jeke en o kir mi yadit chete ka chuong ku dera modere ka ger selbe ke ma yadit chike dole che dole re wiki juba kan je kware eno de ngot de ka ger cha ku la do ne tel ngot mi de ger unless cha dak ma char cha ja kon latin ke che wen gwad mo bi ku lo rightin then mi shika agree yo ba ngot to ba ku de ger kan ngot to ka ngot in contin la ngot peace agreement kan me ne shi chuong shi mi de la let ne me again big issue and ana tina tin tam ke jen gwasme lat ken wona me ti cha gwane jen che de gwano de nat de kan ngode kan ger Ramadan ante de larm de jalat jare ti jen mi cha da ma cha ku lo nden de ku lo nyur gwas kele no te ga tibu kon ke ger bana me chi jen dana let ken cha ku lat gwasme no ne mo kirm yadit we ngod we ke ger wa bata dan en we ke jen o let to go ke wa be jabat wa government could lose legitimacy
ubaje guje no jen chela kume anyo bo gwas me wa mi chigane gere be peace agreement dan me cha tanya ken be jia ke be collapse ken mo chi chuon anyo men chalat gwas me wa mu ken ngodu ken ke gerba wa pande en kur ro de nyok men le bro de ke bna bigin so dan be nyok we ka civil war wa de ti cha gurno de ka pen ko wonin ko ele kam kirmi yadit chitka the same thing warning a chatuba an 18 country international group ke bon international a chitkamenta afka union to United Nations Security Council ticketing an ti ken shot ko de kwarde ka right kamniket de kwarde kan agree chigaro jelon ko de kan political detainees chitka dak machar chikane jogono de je dilun ka kuiko ba malamo ba je kulelat mu kan ka lun akene tel mi shale mal akene na gwa bana roj ko dialogue je la main thing akende na nyur de roj mo de je la nyur ka de na kulu we kamal ajene mi cha kwar ko ken cha ba maten cha ka bin vol mi mal we kulu benede ajene tel mal ajene gor ke inclusive dialogue ano awo bane dial ba gamat gwa mal kan mo gwa roj mo ne cha bi hajen selbe ke mi yadit kan jidware karodien ba kan bon ko ken ba gamat tin kan dial bi ko gwich bi kan dob dan nam nyam ko je bi kan decide anyo gor ge an kan kwar bi let kel ba rin ngat ndem na ko le wen nyam anyo gwata me jo ke kum kirim yadi no jin de male dan e cha tan ke 2018 de jelot ko jen jak sozran ko bete ka mala me ci dagma char cha agree no be mal ben jo yen tan 2018 peace agreement so ko kujemo tel mu goro de jele nyoko mi yarke je cha woni mo cha je top eken gwada me international community bo shikan kirma yadi ke kumre shikan le nyoko mu ku ken pressure ano de kirma yadi ken dagma char de ka right kam ken de dagma char der brare tijen ke de peaceful political solution de yolat no mo mi na agree ke je ken e kontin electoral international community tin ke tin kon lat ko de ke South Sudan dia je kon report dana chano United Nations kon ling tikala do nena karam dieng ni jen lonte ke jen gwaseme me logo bi malbeben akene kirmi yadit akene selpa kirmi yadit take tit mi dit ke choji chuina ga je de wika South Sudan ko je Ramadan logo ba everything te kon de china agree upon ba ka dil implement chi chayo ngaj boni chi kirmi yadit ke ku inquire te ga de tungar che population census che la do ba jo lat ka kor ku inquire che nyogo right ke jen ku mi chal ke permanent constitution bo ngon manana cha de nyom ger ke je nyogo right no ba jo lat ka kor ku mi cha ku inquire cha ja kolat ti dialati awa yerunka a yer malka kan to ko kena goro mono balalet eno be goro by election ba je dilat etel members of other party tit ka boni ko ken tit ka ku me spelayo chikan goro dong de ku me spelayo der wetin ngwasmo gwadame ci ko right ketun chan right kata andan show the lot rewi ke South Sudan eno tene te gore jeno de peace agreement te kon te cha tan da kan char ken ekir de ngodo to de nyok mu ger keke take some rules de change ken ja ko jogo no ne me chagwa mu yena lat ci South Sudan ci aje yar bu ko point de cha ibla ngeten more ne ko citizen ni ko ngote ko ne cha yat pin ka te George anyong na tina chui re wike South Sudan ko kore kem yadit ko ram ganga che dir but chune re control activism no ne me che chu kan observer dia eno mugor jeno South Sudan bete ka mala to wa kir alun Dr. Machar ka ku ben wa kel bu let then be can way out and this South Sudan te ka mal ka je be kan bu kel do no kir me yadit ko insist jem lingen men Chinese government chiko ora jela delegation ken joken kum United States no try to fear munyono di ekir miyadit a keep Dr. Machar in jail kerim Machar atreti jena chibera kan ay ke je kum United States no nene man jak Sudan ko be je ekiring Machar ning Machar wete cha jelun termal mabebe ko ti dial token ke 2018 kam de ken ekir miyadit so ko kujemo e ma seno bari Machar baje dilun mu gore jeno bi mal be ben rewi ka Sudan neme de la jen report and de koneling ketin konti lat korodien ngandi ala konti jaggi akten gorgan ode watch cirga magor kire no dara ko dara modi ala koni cha tan ki rulte cha set eno ba lot eden gor jeno beka ger
yin kwala jogo no wure jin bi South Sudan bi loy kor South Sudan mo nyol re kor medit shu na mo shu jelat na me ajari podana go rede nywa ko kon kel so ko kujuma tinyo na gwata me guyena togo no kirmi adit ba mal be jati wana guyena be dar ma char be jeluñ be international community ken kone chala dan no the only way forward for South Sudan o baring ma char ba jeluñ ke be ken kwadi bu roj gwa kel guyena be kirmi adit be jelat na mo tingo kayya der wo comment section der char der ya gor ka do badan en guji jeno de South Sudan der won yam kuje next report ban roj ke kwikur en le rode kam kuma SPLIO kana kuma SSPDF dora shala wan kur kapanye kan bana je ka next video ke next report en biya tagamal bye bye